ayanusa fi masailil khilafi ala ma sahahahu mu'dhamul ashabi fiha wa wafa bitafifi wa tasdidi bimal tazamahu hasba mattala'a alaihi fala yunafi dhalika istidrakuhu alaihi tashiha fil mawadhi'il atiyah wa huwa aymal tazamahu min ahammin aw huwa ahamul matlubati li talibil fiqhi minal wuqufi alal musahhahi minal khilafi fi masailihi lakin fi hajmihi ayil muharrari kabrun ay ya'juza hifdhahu wa na'an an kabrun an ay ya'juza miyulamatan yati hana'an ya'juza an hifdhihi ya'juza an hifdhihi aksaru ahli al-asri kan miyulamatan kan dalam syarah na an ay ya'juza an ay ya'juza kibrun an ay ya'juza kawai kebuan gede-gede bait ya'juza hifdhuhu hifdhahu aksaru ahli al-asri yang ada orang baca bare awaian ar-raghibina fi hadhi mutasarin fil fiqhi illa ba'dha ahli al-inayati minhum fala yakburu ay ya'dhubu alaihi hifdhuhu fara'aitu min ar-ra'yi fil umuril muhimmah ikhtisarahu bi alla yafuta syai'un min maqasidihi fi nahwi nisfi hajmihi huwa liyasula hifdhuhu ma'a ma'adumuhu ilaihi insyaallah ta'ala minan nafaisil mustajadati hoka huwa sadiqun bima waqa'a fil khariji min az-ziyadah ala nisfi biasirin yasula hifdhuhu al mutasari likulli ma yarghabu fi hifdhihi muhtasarin ma'ama ay masuban dalikal muhtasar bima adumuhu ilahi insyaallah ta'ala fi asnahi wa bidzalika qaruba min thalathati arba'i aslihi kamakil dilikut yang paling kuat kitab matan adalah menurut ataupun menurut hemat Imam Nawawi adalah al-muhtasar muharrar karangan Imam Rafi'i yang kitabnya merupakan le kandung faedah-faedah dan pegangan bagi orang yang tahqiq mazhab. Maksud dengan tahqiq di sini kalau lagi tahqiq mana dasar tahqiq apa badalil dia dalil tadqiq badalil dia hukum kemudian tadqiq badalil dia dalil tapi menyo tahqiq di sini bagi maksud tahqiq di sini tadqiq di sini memperdalamkan kita orang baca memperdalamkan ilmu yang tadqiq menyotahkan sawarahu ala wajib sabit al-muhakkam iaitu berjalankan pendapatnya di atas wajah yang kasebut lagi yang kuat jadi perkuat mana tahqiq menyotahkan im'an nadar nyo kitab yang karang li Ibnu li Rafi'inya kagi iltizam Rumpun umdatun fi tahqiqil mazhab pegangan urang tahqiq dalam mazhabnya dan pegangan bagi urang yang fatwa hukum waqat iltazamahu dan sungguh geiltizam li musannifnya kitab yaitu Imam Rafi'i rahimahullah taala pu geiltizam roge dengan akan bahwa gepesareh genas manaji gepetrang bak beberapa masalah khilaf dia tu barang yang kita saya akannya barang li sebahagian besar ashab Syafi'i fiha padanya beberapa masalah aksarul ashab adalah ashab iman yang diikut bagi imam pada madhab kanyan. Jadi oleh Nawawi pegah Rafi'i wate kekarang kitabnya kage iltizam untuk genas mana genas geputrang bak pendapat khilaf dia tu genas dia tu pendapat yang kagita sah li sebahagian besar hasabil ju yang kagita sah li sebahagian busuk tasih not saja muyot tasih seolah-olah pendapat yang musahah yang pendapat yang pendapat musahahnya seolah-olah salah dapat tasih manaji seolah-olah betul mental tapi muyot tarjih nah pendapat yang mukhalif yang pakai mental maka lebih luas tarjih daripada atas tasih muyot tasih yang betul pendapatnya yang pendapat je kan dapat pakai tapi muyot tarjih lebih luas yakin sahu law qala rajahu kama fi asli lakana am sekira ibarat dengan tarjih baik sah baik tasih nya seolah-olah lebih maka ji lebih umum
Mana ya nasu isino, mana ji ya karu. Karena lafai nasa, naga pakai dia dalil, naga pakai dapat lafai yang sareh. Makna nasa, ya nusu, menaji puna ya nusu, giba dalil, menunjuki. Nah makna ya nusu, lafai yang sareh, itu keputrang. Jadi yang begitu isino disebut. Ayat nusa disebut dia barang. Yang surah haji le Imam Rafi'i iltizam draw dalam karangan goknya untuk disebut pendapat yang kita sah oleh sebagian besar ulama, oleh sebagian besar ashabil wujud. Ini akan dijelaskan. Wa wafa dan kenawawilam kali ditunaikan, kali dilaksanakan. Kita baca wafa dengan takhfif jid, dengan tasydid jid. Mia wafat dengan takhfif telah menyempurna, telah melaksana, telah menunai. Mia wafa dengan takhfif, wafa dengan tasydid. Mandua boh jid baca. Wa wafa telah sempurna ianya janji tingkum saneh, wa wafa telah menunai ianya tingkum saneh dengan barang yang kagak iltizam. Ianya tingkum saneh akannya barang. Wa huwa kayak belum gede lah kau. Payah baca kitabnya. Rudi liwat. Wa wafa bi tafsir bima tadamahu. Kun Jalaluddin Al-Mahali yang Nawawi ya. Hasba ma tala'a alaihi, menurut barang yang nampak, yang gejinge, yang deh ianya musannaf di atasnya barang. Jadi Kun Nawawi kagak sempurna dengan barang yang keitlizam yang menurut nampak bagi musannaf. Kita musannaf bagi muhar, bagi rafi. Jadi yang deh bagi rafinya yang kuat, yang deh bagi rafinya yang kuat. Watanya yang kuat maka gitulehnya nikoknya. Kepu keperlihakan nikoknya maka hana menentang. Akan demikian oleh istidraknya Nawawi di atasnya rafi itu akan tasahih yang putra beri tasaiha kaputu ujung tasaiha ya. Akan tasahih bak beberapa tempat yang akan datang bak masalah istidrak tasahih yang tengokkan. Istidrak tasahih itu li Rafi'i pendapatnya kuat. Lagi misalnya jamaah ke Rafi'i yang kuat, pendapat yang kuat dalam mazhab jamaahnya adalah hukum ji sunat muakkad. Lengkun kun Nawawi yang sunat berlagi kifah, yang kuat berlagi kifayah. Nyoreng hanai pedang jamaah dalam tempat-tempat kampung guyup perang. Berarti hukum ji berlagi kifayah. Perang kampung yang nak jamaah perang. Perang dengan umum, perang dengan pemerintah, pemerintah lebih pada perang yang nak terbayang. Itu nadoi, yang baik pegang. Jadi yang kebalik tarjih, hari muruk ke hasba matalah alaihi Rafi'i nyo yang kuat. Yang kena dah penggung mana hasba matalah teman menyo lihat kulubin apa di padiho ke penggung. Tapi kan wada alladhi fahamahu Nawawi. Nyo hasbama bagi Nawawi hasbama menurut nampak di atasnya oleh Syafi'i. Jadi kuat pendapat bapa di bawah salah menurut yang di barafi hana ternafi intrik mana hanafi hana bertolak belakang dengan haba Nawawi yang kebalik tarjih. Nawawi getarjih pendapat sunat muakkad jamaah. Rafi'i getarjih pendapat sunat muakkad jamaah. Tapi Nawawi kun kultu yang asa adalah berlagi payah menyoni pegah hidron Nawawi Rafi'i kagak tunaikan lagi janji kepun dia idir kepun dia istidrak dia balik tasairon berarti Rafi'i kagak buah pendapat yang sah nah nyo kana akui maka keun le Jalal Mahali ni Nawawi akui pendapatnya Rafi'i kagak jalankan menurut hemat goknya atau menurut yang nampak bagi Rafi'i. Jadi menurut pemirsa Rafi'i kuat sunat muakkad. Maka hana ternafi yang kuat di isi Rafi'i walau di isi long kuat yang lain. Jadi wafanya manaji hasbama menurut pendapat Rafi'i. Walaupun di dalam Nawawi nya hana kira kuat watai kalian dalil untuk yang wadih nak pegang tu. Jadi enak nilai
Surajih Rafi'i kaki janji sebut pendapat yang kita sahih sebagian besar Ashabil Wujuh, dan ke Nawawi atanya yang kaki dinaikkan menurut yang bagi Rafi'i. Wa huwa ay ma tadamahu min ahammi, dan bermula dianya barang yang iltizam ianya Rafi'i akannya barang setengah daripada atau yang paling penting ataupun dianya yang penting yang GPA tingkatan apa? Nyokan bahagian penting, ciji yang penting. Nyoji yang penting lain mandu yu, munyo min aman, nyo na yang penting lain. Keempat, sadu mengata lain. Munyo min ahamen, sadu mengata lain. Munyo aham, fitnya yang penting, lain diupnya mandum. Dalam hal menuntut ilmu ataupun dalam hal memberi ilmu kepada orang ber, nyo yang paling penting lain nah. Pu yang paling penting dah peturi dah pendapat yang kuat supaya jaga amal. Ataupun nyo bahagia yang penting. Walaupun na yang penting lah lain. Berarti menyo min ahamen ikun nyan na yang musawi nganji. Tapi menyo ahamon mandlain mandum diup ji. Lagi dia likut pu kun tuntut ilmu min afdali ya. Ataupun afdalu min afdali. Min afdali berarti nah yang penting lain yang satu tingkat untuk ilmu menyomin sebahagian berarti nah yang lain ilmu, tapi menyo huwa aham huwa afdal berarti lain diupnya. Bagi matlub ahamul matlubati kembagi li talibina itu yang paling penting atau yang dituntutkan bagi orang tuntut ilmu fiqah. Pane teman aham matlub daripada menghentikan di atas pendapat yang telah disahihkan daripada khilaf. Mana menghentikan untuk berpegang pada pendapat yang kagak tasih daripada pendapat yang lagi khilaf. Bila na pendapat pada khilaf adalah kitanya harus wukuf. Mana wukuf harus menghentikan di atas pendapat yang musahah ataupun yang mutamad. Maka dengan disebut pendapatnya yang mutamad, nyoke yai perlu orang tuntut ilmu untuk jamal ataupun untuk fatwa. Tanya teman matlub daripada menghentikan dari pendapat yang disahihkan daripada pendapat khilaf yang pada masalah-masalah ilmu fiqh. Dibakin mu'adzamul ashabi dalam aksarul ashabah maksudnya. Wa fi hadza pada penjelasannya itu tarsyih. Mana tarsyih menunjuki kepada buasuh Rafi'i ke yang pun getarjih salah sebab daripada khilaf yang berbeda. Yang kecil pegang kitab sebelum kitab gegarang li Rafi'i berikut. Nyo baik asai kamu tulis dalam kitabnya numat laju. Sebabnya mentang jampu pendapat daim dengan pendapat kuat. Jadi mio tak tulis pu yang gang tulis nan tak cok laju hukum. Ya, ini bisa nanti kadang-kadang pendapatnya pendapat daif yang haji beramal. Maka untuk cok hukum adalah pendapat yang mulai dari Rafi'i ke Nawawi. Ini dia anak-anak kita saya, anak saya kita buat juga hilap. Kebanyakan lagi walaupun nasi tipat-pat. Jadi kemudian Nawawi akhirnya lom bahkan lebih Nawawi kebedakan nok khilaf lom. Tu Nawawi khilaf Ashabil Wujuh dengan khilaf Syafi'i beda. Punya ide yang beda. Pasal yang kuat Ashabil Wujuh, kuat Syafi'i yang kuat leh onan Rafi'i. Tapi berarti tu Nawawi beda lom, yang kuat daripada pendapat Syafi'i, yang kuat dari pendapat Ashabil Wujuh. Dan urang di antara Syafi'i dan Nawawi dan Rafi'i dua-dua lero berdua hum salah satu boleh membainahuma dan mula'ala membainahuma fit tarjih kadzalika waktu kita tarjih lagi nyanjit. Jadi mulai Rafi'i onlinyan murid Rafi'i onlinyan murid Rafi'i onlinyan murid Rafi'i onlinyan Nawawi teh lero urang di antara Rafi'i dan Nawawi sebab menelan cerah meninggalin Rafi'i lahir nama lepas diurut oleh 7 huruf oleh 7 bulan kedua lo. Jadi kendaraan oleh Nawawi lah kan. Kan gebek dalam. Jadi naurung lahir tu di antara Rafi'i dan Nawawi. Hum gebek. Yang pertama Nawawi gecok daripada Kamal Sari. Kamal Salari ya. Ya guru Nawawi. Kamal Sarari gecok daripada Imam Muhammad yang pengarang kitab Syamil Saghir. Dan Imam Muhammad gecok daripada guru-gurunya Abdul Ghaffar.
punya Al-Qazwini ya. Yang penangan kitab Hawi Sair kan Hawi Kabir Hawi Sair benar Samia Sair nyo Hawi Sair wahwa animami Rafi'i. Jadi Rafi'i na murid gonyan Abdul Ghaffar murid gonyan Imam Muhammad murid gonyan Kamal Salari maknanya mu baru nawa. Jadi yang kita uringan mendum ka menjurus kepada kuat pendapat yang muktamad. Kage putrang teh pendapat yang kita umat kita nyawa. Kemudian Banawi yang lebih perincilam kage bayangkan kan martabat khilaf tetapi kage bayangkan no khilaf mana martabat khilaf kuat ngana kuat mana no khilaf ashabil wujuh dengan khilaf Syafi'i no khilaf kan lakin fi ajmihil muharrar tetapi pada bentuk muharrarnya raya besar jauh besar. Jadi nyom nyatakan matan raya yang kelima daripada hafalnya oleh kebanyakan ahli mazhab. Tapi menyokatu lan syarah menyokagi balik lagi kan. Nyom memang agak ada baca pada di bait menyobak bait mangga ada di. Bentuknya raya daripada apa ni raya daripada bawah lima hafalnya. Kebanyakan ahli mazhab. Jadi hifzahu ke putar Arab, aksara ke putar Arab tu. Iplimah li apa? Hana mungkin. Munyo lima kebanyakan ahli mazhab daripada menghafalnya nyan karimang kan. Yang kerja pada digedibit kan. Anyan ba hifzi tu. Itu nama kitab berapa lagi yang pilih? Diup. Dia tu kan diup lagi diup an ayat zati nah. Yang kita menau ayat juga hifzu anana liko ya jitu tu pui pijar film tu ni dah coba matan yatim kan dino nak kita maan about ayat yuza ayat juza kaji dia demang an kan ba ayat juza kaji jadi raya daripada lima kita kalain anhifdin tu anhifdi tu yang kaji cit anhifdi aksari naan anhifdin ayat juza kabura anhifdi ya nyo nuskah yang syarah li Ibnu Hajar nuskah yang syarah dalam nihayah nuskah syarah anak-anak yang jidali kabura yang keji deh kabura kita baca akan keberun kabura ke fi'il je kibarun an-tisbih menyo kabura ayo dengan fi'il madi menyo Ibnu Hajar syarahnya kabura KPL sebab jauh mana kabura nan bau dah arti kabura bau udah jauh daripada menghafalnya daripada menghafal kebanyakan ulama. Jadi hantanggup jafai le kebanyakan ahli masar ahli rasani. Jadi yang ji kemusyikil ba anil Quran dong nya na ji musyikil nya dalam kuliyubi ganyan. Jadi tepulah matan yapi mendempah. Jadi kabron yang bermakna raya. Nah mana kibar kubrah bermakna duha. Jadi kibar duha itu mong. Yang raya ni itu mong dan duha ni itu mong. Nyo kibar adima di dalam Quran ke yang duha ke? Anna kena hifzi. Yang jitu nah kibron mihana yang jitu kibron nak kabron yang jitu uju yang mana nah itu dia mana jumpa dalam matan kamu tukar berarti na urang awai kaji tak ikut urang awai pak karena kita pilih gitu perlihan tulis jadi hana awam pakai ni tadi ganyan menyo naik dalam kamapi dah ke lagi dalam
Munyo kaki tulis sebagaimana yang dalam kitab Ulumul Awal. Kitab Ulumul Awal. Nama tabiah benar nah? Kau tengok lagi kan. Raya yang jik kelima daripada hafalnya oleh solima oleh kebanyakan ahli masa. Ahli masar yang gemar mereka itu pada menghafalkan muktasar pada ilmu fiqh. Nyo urang ana gemar mata 5 tu. Nabi apa 5? Urang yang galak apa baik 5. Jadi perahina Lenawi gekalan bentuknya muharrarnya agak raya. Bagi urang yang galak rafai matan nyo 5 untuk gapai, meri berat bagi gapai. 5 untuk gapai. Illa ba'da ahli inayat, kecuali sebahagian ahli inayah. Mana ahli inayah? Orang yang menumpak petunjuk daripada Allah, minhum daripadanya ahli masa. Fala yakburu ya'lamu maliji, maka hanji kebesar, hanji kelima, hanji keraya di hati kornya hifdhu oleh hafalnya muktasar. Jadi isina Lenawi kepegah gekalan bentuk syarah muadzab nyo haik japai le kebanyakan ahli masa. Le kebanyakan ahli masa. Maka kecuali sebahagian ahli inayah. Nyo takalan ibarat bunuh kebanyakan. Kebanyakan. Watai kun kebanyakan. Orang bak kebanyakannya ke isna kecuali sebahagian. Munyo yang kebanyakan saya sebahagian ke tepi ke doa ke. Apa hal illa kepada doa. Illa badul ahli inayah apa hal? Ya. Munyo kebanyakan ahli masa yang 5 berarti sebahagian kecil ahli masa je bai. Ngepu dia kecuali lam sebahagian lam. Kecuali sebahagian ahli masa, sebahagian daripada aksar ataupun sebahagian daripada ahli masa. Yang kerja keizinan kata-kata aksar ngan ba'du ahlil nyo atai kalal qulubi na padi bawah pilihan dipergai dalam minhum makin minhum huwa aidun lil alasri, kecuali sebahagian ahli inayah daripada mereka itu ahli masa. Yang humnya kembali kepada ahli masri, itu daripada mereka itu ahli masa. Wa fi ba'gekeun le syarah minhum yang kembali kepada ahli asri nyong mengisyarah kepada buah sungguh istisna ahli inayah daripada ahli asar. Buah sungguh istisna ahli inayah daripada ahli asar. Maka oleh karenanya idafah ahli bagi aksar dan idafah ba'di bagi ahli adalah idafah bayaniyah. Idafah bayaniyah. Kita maksud kata bayaniyah mudah huwa mudah pilih. Aksar huwa ahlul asri. Aksar huwa ahlul asri. Jadi sabar lagi ahamu huwa laham. Di antara mudah pilih tadi kedi huwa atau kedi men yang idafah bahagian. Babu sajil. Pintu sebahagian daripada kaya jatuh. Pintu ni bak kaya jatuh. Jadi kaya jatuh nak elok-elok. Pintu yang darinya. Yang kena nyo aksar men sebahagian besar daripada ahli masa berarti kan mendum ahli masa. Yang menyo sebahagian menyomin. Jadi waktu lagi istisna tu keputus istisna lah jika mendum. Apa istisna le? Nyo kan mendum kai tebilah dong. Jadi apa istisna le? Yang kejit waktu istisna ba'du ahli inayah ba ahli asri nyo menandakan idafah adalah idafah bayaniyah, iaitu mudah huwa mudah ilaih. Jadi jid apa mana? 5 daripada menghafalnya oleh kebanyakan orang. Dah kebanyakan orang iaitu ahli masar. Jadi idafah bayaniyah lagi mana badai. Mana haji lagi mana apa? Lagi mana badai. Kebahuwa ke. Dia hanya mudah, itulah mudah ilaih. Jadi 5 daripada hafalnya oleh 5 oleh ahli masar ju. Masa jino masanya. Jino watanya. Munyo jino watanya tu kan lebih parah lah kan? Munyo jino matanya. Kan jino matanya wah.
Hai apa le ahli masa, le ahli masa je. Kecuali ahli masa yang mendapat inayah bagi Allah Taala. Ya ke? Ahli masa yang mendapat inayah dari Allah huwa ba'du ahli masa. Jadi je mana kitab menyatakan dari dapat bayaniyah 5 daripada jawapannya oleh ahli masa kecuali orang yang puai ahli masa yang puai inayah Allah nya bagaimana? Hana ba'du le, hana aksar le. Yang kejit na orang pegah aksaru wa ba'du fa huwa mukmahatun. Mukmahatan ni ya. Sini kali dalam. Naik gengkil aksaru wa pu. Aw anna lafdati ba'din wa lafdati. Lafdata ba'din wa lafdata aksara. Ba'da wa lafdata aksaru. Mukmahatan maknanya ziyadatan la manalah. Mana mukmahah ziyadah yang hana berarti. Kaki tinggalkan. Jadi menyokong terpegat bayaniyah kaki lapainya lapai dia lapai ziyadah mukmahah ke. Matakan ziyadatun mukmahatun yang dapat atau tamah dikira aja. Lapai tamah yang hana maknali. Ya, nali mukatek. Hanali mukatek pada mukatek Tuhan. Oleh kebanyakan masa kecuali ahli linayah daripada mereka itu kebanyakan masa. Jadi watakan daripada mereka itu ahli asal, hana kebanyakan leh hana ba'du, hana aksaru. 5 daripada maafanya oleh ahli masa kecuali ahli masa yang mempunyai inayah Allah. Ahli masa yang mempunyai inayah Allah yang kebaduhum. Ahli masa yang kalimah kulluhum teman-teman kali aksaruhum. Apa menyokong kulluhum hanya terbit le ba'du. Jadi dalam arti kaedah istisna mustasna harus ditambah dalam mustasna men. Mustasna adalah yang dikut illa, mustasna men yang dilikut illa. Menyatakan aksar dengan ba'du hanya ditambah dalam aksar. Bahkan ke penyata yang baki anil maksad itu dah ba'du, yang tinggal daripada aksar yang ke ba'du. Jadi hana berakan le illa ba'du. Yang ka istina haji ke puntung anak-anak masalah le nya menyata pegat lagi nya istina puntung anak perlu istina. Hana perlu istina hana hubungan le ngulikut. Sebab mustasna hana ditambah dalam mustasna men. Sebab pakan sebab mustasna men ji aksaru. Sedangkan yang ba'du yang ikut istina ju adalah yang baki daripada mustasna men. Kebanyakan orang yang tinggal haji akal sedikit kan? Sedikit yang kebaan. Apa hal ilina. Tapi waktu gebah lafai ba'du dengan lafai aksaru hana makna ataupun tak pegang idafah bayaniyah sehingga mana aksaru yang ke alul mana aksaru alul asri, mana ba'du alul inayah. Nyojid makna haik japai le ahli masa kecuali ahli masa. Ahli masa itu memang yang berumpak inayah dari Allah. Kan baca daku absar dan bahkan kuno menghadani yaitu dia kata yang menghadani apa berkaitan dengan perbuatan kita apa kena dapat yang kerja ke awal kan yang kerja ke takwil pertama idafah bayaniyah supaya baik naik tiri di hati nawi ya. Supaya baik naik itu yang namanya nawi apa itu dia beri janji kau dalam khutbah ala kali ala kalam bukan Khalin anil haswi ya. Khalin anil haswi. Jadi menyata pegah lafainya lafai mukmaha, lafai ziyadah mukmaha berarti janji Nawawi likut Khalin anil haswi kahana. Janji Nawawi likut Khalin anil haswi kahana tu kahana ke betul sebab kahana haswi ya. Cuma menyokong pilihan yang kedua. Bila tadang dari pendapatnya adalah lafazi mukmaha. Mandua mukmaha tu ziyadah yang hana mana. Ya. Lafaz ziyadah kecantik betul kan? Berarti alasan Nawawi bunuh. Haswi adalah ziyadah yang hana faedah
untuk cantik bacaan pun, tapi menyana faedah untuk gad bacaan, untuk jroh haba yang lebihnya nak kena cui. Nak kena tatwil. Karena kebungong haba ke. Kebungong haba tikrek sebenarnya tanya hana perle. Tapi tak kena tikrek kebungong kebungong dak kemenan pun dak kemenan. Dak kemenan jadi ya nijak saya baru molong. Berat nijak saya baru molong bukan aku pun dak kemenan. Yang kemameha bah. Jadi khalen anil haswi wa tatwili yang kan haswi dan tatwili tentang kehusnon. Contoh bagus dalam berbicara, dalam pembicaraan. Jadi nanti lafai-lafai mukmaha yang tiada manaji tiada hana mana cuman gebuatannya untuk kejrah ucapan mantan. Jadi kena hifzi ahlul asri je. Naga kan sebagian besar. Ini yang isnad dalam kecuali sebagian kecil. Yang sebenarnya sebagian kecil yang kebaki daripada sebagian besar. Maka hana perlu le tabuh sebagian besar itu, hana perlu le tabuh sebagian kecil itu. Dengan tapegatnya ke mustasna, je ke mustasna nya akan menandakan dilikut istana adalah sebagian besar, di ke isna sebagian kecil. Ya. Kan husnul kalam. Lafai mukmahah arti lafai ziyadah yang untuk husnul kalam. Yang kejawaban. Yang sebagai jawaban bila tadi kedi surah lagi nyan. Mamnya tadi kedi bayaniyah lagi buno nyan hanadiyah. Dan lebih pahlam tadi ibadiah pakan menyotati kedi nyan lafai mukmahah hana menyuki mustasna men lebih le daripada mustasna kan beda juga lah haik japai le ahli masa kecuali urang yang nak inayah boleh jadi ahli inayahnya le dadat daripada urang yang tinggal jit taisna jit pedebit atau yang le daripada afrad mustasna men kajit dapat pedebit jadi hana rugo judep kecuali urang yang patek dah. Manusia hana rugo judep padahal dia tahu patek ngau urang. Ngau urang yang hana patek. Kehidupannya lebih bahagia kecuali urang yang hana taat. Mau datangkan ke urang yang hana taat lebih elok daripada urang yang taat. Jadi daripada daripada urang buno nya lebih ni tinggal. Jadi dalam arti menyata pegat onyan aksarunya mukmahah lafai tiada hana makna nyo hana menunjuki mustasna men lebih le daripada mustasna. Tapi menyata pegat aksar huwa. Dia fa'il kebanyakan, tak kebanyakan ahli masa yang kebanyakan. Begitu dengan kebanyakan ahli masa. Kecuali ahli linayah. Tak ahli linayah yang kan aksar. Berarti nak menunjuki ahli linayah hanya sedikit. Ahli asar lebih le. Jadi lebih le yang ai hafal daripada yang ai hafalan. Yang ai berhafal. Yang ketiga kepagat li kul yubi hananya lagi pula. Au anna lafdha ba'du wa lafdha aksam mukmahan. Wa mana basu walil asar fihim ahlun niyah. La yakburu alaihi fudhuha. Dan la ilm idza fa ahli dati mana men nijid dan isna daripada aksar kan daripada ahli dia tak irab dari ilmu. Atau yang menunjuki yang bawa baik kusur ibarat Nawawi. Masalah kan sebab badik jroh ibadah kan hana tente membuaki kepada benar makna hana membuaki kepada mana-mana. Gelung pegah benar. Adik ke menanji gejak balung. Gejak aja balung. Mufhum ke amar ke? Nyo adalah bahasa kan. Jroh bahasa. Jadi pihak petanggung khabar Nawawi an tatwilin khalin anit tatwil wal haswi adalah tatwil dan haswi yang hana faedah ke kelapai tak faedah. Pihak petanggung kenal. Yang gelung pegah. Ya, tapi pilihan yang
yang kedua. Bila jawaban J, pilihan yang kedua. Adapun pilihan yang pertama akan selesai. Sebab aksaru idafah bayaniyah kepada ahli asri. Yang anak ini nak tuil. Bahkan ini lebih luah makna. Yang kerja kan yang kedua le kaliubi. Yang alasan kedua. Yang perlu kaliubi pegah hanjit taisna ba'du daripada aksari. Sebab aksari kana baki. Ba'du wal baki. Mustasna yang kebaki. Kebanyakan. Kecuali sebahagian yang tinggal daripada kebanyakan benar. Mereka kebanyakan kena ladomnya hana. Mengelah lah kecuali ladom. Jadi kebanyakan dan ladomnya kan kecuali bak kebanyakan. Pacik ladomnya kecuali bak ahli lasri. Maka otak kalangan aksaru hanale makna. Mana bagi bandit tajawib dari umsanah kagak bawa aksaru. Idafah bayani ya. Habis. Ya. Atau lapainya lapai hana mana. Mana ke hana tatwil lega. Inawi kali dia haswi. Yo muno 3G ke mendum manaji. Ha? Gebuh lapai yang hana faedah bak makna tetapi najroh bak lapai daripada ikun ahlul asri yaju walian ahlul inayah. Maka ke dahulu tu ngelapai aksaru bak yang pertama, ngelapai bak tu yang kedua, yang sebagai ziyadah menteng kalimat ziyadah tapi hana makna, walau hana makna tetapi najroh baklah najroh tau cap jan balafai ataupun naget dengan badinya. Yang adalah jawaban yang kedua. Yang jawaban yang kedua dari Qulhubi kepada Musannif. Coba. Ziyadah la tunasibu siap. Hana musapu ngorikut. Hana dalil. Hana musangkut dengan siap kalam ah. Watai kalen balafai musangkut tapi watai katalan makna tempat pembicaraan kita nyo hana cocok le. Sebab menyoba tu hana cocok tafsir dengan aksaru boleh. Ilikut. Sebab menyoka aksaru hana payah le istisna. Hana payah le istisna dengan sedera watakun aksaru si kana baki je tenan. Kana yang apa? Han je apa le sebagian besar. Yang lazim na sebagian yang yang apa? Yang apa pegah le hana payah istisna le. Yang hana sesuai dengan tiak apa. Jadi mengesiak kalam aksarunya adalah payah takun dia ziyadah. Tapi batunnya hana hukum so batunnya. Pat Kan sudah katakan bahwa batunnya yang keluar daripada kebanyakan ahli masa batun. Ya. Ini seandainya hana istisna batunnya, kan hana lima so-nya. Tak boleh dulu batun ahli binaya. Ya. Tapi mata itu satu. Musangko tetapi wate takun batu kebayang mentang. Kecuali beli batu. Lemah daripada lafaznya oleh kebanyakan ahli masa. Oleh kebanyakan ahli masa yang bukan yang kebanyakan ahli masa yang sebahagian ji ahli inayah ahli hanapaleji yang sebahagian yang tinggal daripada ahli masa japai yang urunya ahli inayah. Jadi yang perlu pegang urang yang apanya ahli inayah yang perlu pegang. Cuman baik nak aksarule baik nak ba'dule. Maka yang webut yang protes dia Qulhubi kan baik nak istisna. Baik nak lafaz aksaru. Sebab menyukai terpakai lafaz aksaru wata terpedebit ba'du dalam seolah-olah terbit dalam ba'dunya dalam aksarunya. Hai apa ile kebanyakan kecuali dalam kebanyakannya alilinaya. Jadi yang apa yang baki daripada aksar pun dah kahana meri le nyo terpakai lafaz aksaru dengan lafaz ba'du. Cuma wateka hana terpakai lafaz aksaru dengan lafaz ba'du kajalah ahli asri hae japai kecuali alilinaya. Jadi yang kamu bawa baju.
Sebab yang protes le kulubi ke masalah istisna payah. Istisna apa? Payah. Di mana pakai lafaz yang saru orang yang tak istisna, yang ini yang hana cok. Yang hana cok yang ke ziyadah pun yang di yang hana musabah dengan siya. Tapi mengatakan kulu juga tak beres. Punya kullu ahli asri illa ba'du ahli linaya. Tapi hanya cit punya illa ba'du ahli linaya sanna ba'd ahli linaya yang illa ba'du ahli linaya. Jadi ba'dunya yang aksarunya Johana manali. Sebab punya tabuh illa ba'du ahli linaya, ba'dal ahli linaya. Soalnya na ba'dal ahli linaya yang hana apa cit anak kita dah. Mentang ke pulau gede. Kanyan, yang kerja ke perah. Patai kaki break lek lubi, musabah hampa. Yang pah yang kita pegat bayania. Aksaru ngembak tu nyan, bele dah cok ke, bele dah cok ke poin. Bayania. Bayan. Perkentab bayan badal ijmal. Bayan badal ijmal pui faidah meresap dalam pukun oka binafsi. Bayan badal ijmal oka binafsi meresap dalam ingatan. Ini kena faedah kan? Ya, itu faedah dia. Jadi jid surah kena mami lantaran bentuknya rayu yang leureung hai apa walaupun sebahagian kecil apa lantaran menumpuk inayah Allah, ada yang besar sebenarnya asai ka apa inayah Allah aja kan asai urang ka apa ka inayah Allah aja betul pubun tu apa kan sang betul pubun tu urang apa yang betul pubun bentuk ke inayah Allah ya nak pegang hana maksudnya yang perlu pegang ni tak urang yang apa para itu lilakin lagi istidrak lantaran rayu bentuk maka lon berpendapat minar ra'i sebab ra'a na minar ra'i na minar ru'yah dan na minal ilm ribut ra'a minar ra'i maksud minar ra'i ke minar ru'yah sebab punya minar ru'yah kalau yang mata uleh minar ra'i kalau yang mata ada kala ada kala jazam kan di dalam nak minar ra'i bi manal jazmi au munasib au nawi daliknya wal munasib wal kan nah daripada ra'i dengan mana jazam atau yang munasib atau seumpama demikian yang munasib dan alimah fi isyak dengan yakin dan kami saya kira kan wal munasib au nahu zalika bakun minar ra'yi au nahwi zalika yang lebih pas tu dah doi gitu begitu sang-sang ini kan wow ni nana ibarat wow wal munasib kita mahlum baik ke minar ra'yi kutu jazam mentang sebab jazam jid ana jazam dan kira fi yakin kan fi syak fi yakin ra'yi itu termasuk fi syak fi yakin maka ulun yakin ataupun ulun jazam ulun pastikan bila jazam ngate makna ra'ai itu gecok daripada ra'ai iaitu melihat dengan mata hati pada pekerjaan yang penting. Lencok kesimpulan masalahnya. Lencok kesimpulan dalam kalanya yang penting minum lencok kesimpulan. Jadi masalah-masalah yang penting diperhatikan. Kalau yang dipertimbangkan dengan hati. Lagi ngeki bak kalau ngaulai. Kalau ngaulai untuk tak pilih. Nyo dan ranyo tak perlu kena tak perlu kedih kan pada susun terpun katanya kalau yang mata nyo mata hati kalian daripada urusan pekerjaan maka kejazam tu lidengku akan meringkasnya kitab Rafi
Maka karena lu kalau bentuk jiraya maka lu pengat lom kan. Maka lu jazam lelong untuk lu pengat lom. Lu yakin menantu lu pengat lom. Lu jazam latil lu yakin lu cok kesimpulan yakin dengan cara yakin nyo akan lu ringkaskan kitab Imam Rafi'i. Pakiban mana ikhtisar bi alla yafuta syai'un min makasadi. Yang kejawab daripada pertanyaan bi'an. Yang hal keadaan lu ringkasnya dengan jaran yang baik gaduh tasarji yang baik gaduh dah tasar maksud daripada Rafi'i baik gaduh. Fi nahwi nisfi hajmihi dina ulum peringkas pada sekitar nahwi yang kan pasti kan tahdid sekitar si tengah bentuk muharrar huwa sadiqun bima waqa'a minal kharid min ziyadah ala nasfi bihasirin. Dianya ke nahwinya terbenar dengan barang yang kali tekal dan bak kenyataan daripada getamah di atas di tengah muharrar bacut. Jadi fikih ataupun masalah yang ringkas lenawi daripada ibarat muharrar nyo adalah raptuh di tengah. Ya. Raptuh di tengah ringkas. Dalam arti tinggal je di tengah lebih baca, di tengah lebih yang tinggal. Namun maksud daripada Rafi hangga Dan katanya hangga dah dia gekoh haba-haba yang kira-kira lagi bunuh mana ataupun gegantau dengan lafaz yang lebih luas mana masalah yang dibahas oleh Rafi'i dalam kitab Muharrar nyo watatoh dalam kitab Minhaj kasih tengah lebih bacut bentuk muharrar tetapi hana luput daripada masalah yang kagak urai dalam muharrar. Bitin peti level tu dia repubut mungkin pres je kali berat lom pres jatuh you know kan kan alat pres je menyebabkan tak pres mentang kaya penerah pelik kan kaya you know kan pres musim jadi lebih padat lom dalam arti lafaz yang tukar-tukar yang lebih luas lafaz lom ataupun cara Arab je menyata Arab menonyo payah tarik ke sini lom jadi hanale ke pegat ibaratnya yang ibarat laju buat payah isi sinale ya yang ban pemah ini untuk piluk belau-belanya memang lihat tak baca muharrar tak baca artinya baru tentu perlu belau-belai ada tu macam bertanya nyo ino ringkasnya dino ke pengalaman muharrar eno saya ke pengalaman nawi kasih bapak yang madu antara muharrar kasih on dalam antara nawi hana terus on dalam tapi ka mencakup pi surah aja mendung nyo adalah kenyataan bagi kenyataan jadi baru pegah dapat bi Allah ya futunya dapat tawahu wujud halal ka hansik di makna menyoka geringkah kan Onlian watakun le tengku minat ziyadati ala nisfi biasirin tambah biasirin dekat tu lebih dari setengah bacut nyo adalah untuk gerak pendapat Isnawi yang keperhatian kadar leper put buat Minhajul Abidin lah leper put si muharrar hana tu kan setengah lebih bacut nyo kalau leper put tengku yang kali bacut lebih setengah kan hal lebih setengah dari setengah saya berput kan setengah lebih aja setengah dari dah kan iaitu punya setengah 50% punya level put 75% kan berarti kan 25% lebih punya 25% lebih kata dum setengah dah setengah 50% jadi punya level put nyokan biasirin tetapi waktu yang pegah lek Jalaluddin Al-Mahali biasirin menandakan lebih hana tu seperput lebih baca betul yang itulah ada di pendapat Isnawi kan kepada teman liasula hifdhuhu supaya mengat mudahlah
dia fai muhararnya ataupun mutasar dari muhararnya bagi diti orang yang gemar pada menghafal mutasar. Untuk mengamudah ya fai, kalau mu'ad mengamudah ya fai. Ma'ama tapi. Nah, you know mungkin kan terjawab haba Isnami pun yang kepegah leher perput. Minhajul Abidin, ni Minhajul Talibin leher perput muharar nyambut pandangan Nawawi. Jadi menyo yang muhtasar, yang masail ji adalah hanatruh leher perput. 1/2 tambah sedikit, 1/2 tambah tadi sedikit lagi kepegah dalam hal ini. Ma'ama ba'o ka ma'ama tu ma'ama masuban masuban zalikan dasar bima. Ma'ama menandakan ma'a jumlah daraf dan madrufnya adalah mutala ba mutasar. Hal keadaan mutasar tersebut itu mana musbuban itu disertaikan akannya mutasar akan barang, artinya dengan barang yang ulun jampu akannya barang kepadanya mutasar. Jadi nyan long peringkas mutasar rafi'i sekitar setengah daripada dasarji, tapi beserta mutasar yang di tengahnya, mutasar yang kali lo ringkas di tengah. Nah lo jampulam, ya, nah ulun jampulam dengan barang yang dari lon, bima adumuhu ilahi, arti dengan barang yang ulun jampu. Jadi long tamah di hati di tengahnya barang yang ulun jampu akannya barang. InsyaAllah ta'ala, ya, insyaallah mampu barang yang nyampunya. Ya. Kalau nyampu dia fi asnahi pada celah-celahnya mutasar. Jadi kan sabah bab juga tamah kau menang. Dalam celah-celah masalah Syafi'i, masalah Rafi'i dalam hadar kita mah hukum ataupun masalah yang lain le nawawi yang fi asnahi dalam celah-celah mutasar. Jadi kan sabah bab kita mah kan sabah bab kan dua bab penuh menang kan. Dalam celah-celah mutasarnya na ulun tamah Nabi wabidzalika dan tamah atanya wabidzalika dan demikian barang ulun tamah nyan karuba min salasati arba, maka teruslah hampirlah daripada leher perput asalnya mutasar nawi yaitu minhajut minhajut talibin. Jadi hinan ke pendapat Isnawi yang berasa perput kalau kita mah rupanya jawab haji. Jadi yang salah cit haba Isnawi berasa minhat si tengah leher perput muarat adalah kali kita yang pegah sekitar si tengah kalau kita mah dia nak jika rule yang kata terjawab benar kamakilah sebagaimana dikatakan orang yang syarah kepada Isnawi lagi agak pegah lagi pegah Isnawi leher perput lagi pegah Isnawi leher perput itu minhajut talibinnya leher perput muharrar bahasa Nabi. Ababnya hanya karung ngah Nawawi. Inawi nahwa nisbi itu nisbu biasirin. Tinggal tambah pecut. Ini adalah diri masalah yang dalam muharrar. Cuman ada yang dalam masalah muharrar, nah kita mah masalah-masalah lain yang di Nawawi, yaitu masalah tambahan. Yang wadahnya jumlahnya baru terus leher perput ataupun hampir leher perput. Yang keempat, kebayaan trik pun yang kita mahal Nawawi min nafaisil mustajadat. Mana mustajadat? Mustahsanat, daripada permata-mata yang elok. Arti daripada masalah-masalah yang cantik lagi permata. Buat lagi permata, buat sama-sama. Jisetat lesi talib leo penuntut ilmu. Lagi bertegi itu tak leo galak katanya. Jadi gak bertegi apa tahu? Kebun galak kan? Mamba guru tanya ada hanya mustasanan, terperletai tanya kadang. Urang ana perle kebut. Nah, tapi mudah-mudahan tanya termasuk urang yang anggapnya nafaisul mustajadat, masalah yang cantik. Nah, sampai tanya perle agama kan.
Jadi punya orang hana perlu. Nya hana saja dah kaji. Jadi gekenya masa ilmu sedah tadi indaman di sisi man yang penuntut, yaitu tuntut ilmu yang dianggap ilmunya bermanfaat, bermanfaat. Nyo ada yang kita mahlenawi lagi permata cantik ji. Keurungan yang perlu ilmu. Berarti ilmu penting tak? Masalah penting tak? Nak kerja gebuh.